Ikana go itepatepanya le go emisa batho ba ba utswang motlhaba kwa kgaolong ya Thamaga-Kumakwane. Presidente wa Amerika a solofetse go nela dipuisanyo le wa Russia Vladimir Putin. Fa mo go tsa metshameko mokatisi wa Black Lions a tshepisa fa setlhopha sa gagwe se tsile go fa ditlhopha tsa league ya FNB Premiership phadisano e mašetla. Ntsolo ke la ga Thato Kgosimore o tla re neela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Shobonyane o ralola ka puo e di atlebetsong ka mogela a bo di amogele pe go ntlhare tona ofisi ya Gatautona re Moetemohasa o supile fa puso e ikemiseditse go emisa bogodu jwa motlhaba jo bo tsweletseng ka go golela pele mo kgaolong ya Thamaga-Kumakwane. Fa bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Thamaga-Maabane re Mohasa re go setse go tlhomilwe komite e tebagantseng le go lwantsha bogodu jwa meepo ya ditswammung mo lefatsheng ka bophara a re utlwe pego ka Abigail Samson. Bogodu jwa motlhaba mo kgaolong ya Thamaga-Kumakwane bo tsweletse ka go kekela mme seo se baya matshelo a banni le tikologo mo seemong se sa siamang. Re Mohasa o tlhasa fa puso e itlamile go tsibega diemo tseo ka go tlhomamisa gore ba emisa borukutlhijo. O ka ile fa go tlhamiwa ga komiti e itebagantseng le seo e thusitse go ntsha maduo a bonalang mo mafelong mangwe a tshena matsulujwe kwa ba emisitseng kepo ya gauto e e seng ka fa malaong. Ka jalo a supa fa ba solofela go bona maduo a tshwanang leo mo kgaolong ya Thamaga. Re bua se gore batho ba dire se se leng gore sa letelesega ka molaong. Dithoto tseo ke tsa setšhaba. Ha go emisitswe gore go epie mothaba ke ka gore go batla gore go somarele tikologo. Re to dira le puso mo go lekaneng go bona re somarela tikologo ya kgaolo ya Thamaga. Go a go hitahela le ko bo metsi mothabe le bone ba alla ka seemo sonese. Mohasa o kgothaditse banni go tshwaragana le puso mo maitekong a go lwantsha borukutlhijo. O na gape a gakolola banni go emisa go sireletsa dirukutli segolo jang ba tswaka ba ba senang ditliseletso. Le lona le ska la tshaba go ripota. Le lona le ska la tsaya dilalome la di ha boroko la di hirisetsa la amana le tsone le ta ikgolega tswa mo bathong bao. Ka gore ga re batho re tere ka mosobe re tare kopanya nonyane le sethare ra utela ba gaetso bangwe ba rona goneha ba itse gore ke bone ba nang le batho ba, they are partners in crime. Ba bangwe ke lona le ba hiriseditseng dijarata tsa lona gore ba hire ditena mo dijarateng tsa lona e reng hela ya ka go tlabe go na le lekoko le le tlabe le tla kwano le tla go diragatsa tiro e be le gore re thusa mapodisi re thusa ba komiti e leng gore e tlabe e rumilwe ke tona go tla go dira tiro e. Tona o ne a nna le sebaka sa go etela lengwe la mafelo a emileng ke bogodu jwa motlhaba mme a solofetsa fa ba tla tlisa tshireletso mo lefelong leo go emisa bogodu jwa motlhaba. Abigail Samson, BTV News, Thamaga. Mo maitekong a go tswa ka ditsela tsa go nolotsha bomme le banana ba ba mo dikgwebong lephata la banana e bon la Business Botswana le beile monwana tumalano ya go netefatsa fa mananeo a itebagantseng le go nonotsha bomme a tsamaelana sentle le ditlhokego tsa itsholelo. Kwa lephateng la banana le bomme Bridget John a re tirisano eo e tla tlisa gape diphata tsa mebereko mo bananeng. Tshwaragano e ya makalana ka bobedi e solofetse go tlhofatsa tiro ya go rotloetsa bogwebi mo bananeng mme gape e tla letla puso go tswelela e thusa dikgwebo tsa banana ka madi. Lekgotla la Business Botswana lone le tla thusa ka dikitso tsa tlhabololo ya dikgwebo go kopanya dikgwebo tseo le tse di seng di dira sentle ebile di godile gareng ga tse dingwe. Government provides regulation and to some extent financial support. The partnership will ensure that these initiatives are not just well-intentioned, but are practical. Puso e tlhokometse ditsamaiso, melao le dithuso tsa madi. Tshwaragano e tla netefatsa fa go sa buiwe fela mme tema e tla bonala mo go nonotsheng banana le bomme mo tsamaisong ya dikgwebo. Whatever we do is sustainable and it is directly linked to the needs of our modern economy. Lekgotla la Business Botswana la re tirisano mmogo e botlhokwa mo go gakololeng le diphetogo tse di tla fokotsang dikgoreletsi mo goleng ga dikgwebo. We have shared with the government, including the state president himself,
private sector legislative reforms focusing on Ra amogane le puso tse re di akantse re le lekgotla la dikgwebo mo go tlhabololeng dikgwebo le itsholelo. support to government efforts to transform the economy. With over half of Botswana's population under the age of 35, young entrepreneurs are not only to thank Business Botswana for their disposition and their willingness to ride on a new journey with the ministry to empower women, to empower young. Tshwaragano e botlhokwa ka bomme le banana ba tlhokana le go gola ga ngwa le dikgwebo tsa mafatshe go ka godisa tsa bone. Programs for them and to see to it that this country goes somewhere. Ka tshwaragano le puso lekgotla la Business Botswana le tla simolisa gape mananeo a tla supang katlego ya bomme ba ba eteledipele le go tlhabolola bomme ba bangwe ka go ba neela dikitso tse di tlhokegang go nna mo maemong a boeteledipele. sekolo sa ithuto le tiro ya diatla sa Rhodes Training Center mono ga borona se butswe gape morago ga go tswala ka ngwaga wa 2020 se se tla morago ga gore dithuto tsa sone di tlhoke go tlhomamisiwa ke lekala le le sekasekang mananeo a thuto a dikolo tsa ithuto le ditiro la Botswana Qualifications Authority mo nakong ya dithuto tsa Diploma in Highway Engineering ke tsone hela tse di tlhomamisitsweng ke lekala leo a rutlwe Tsholofelo Tombali. Ba tla simolola dithuto tsa bona tsa Diploma in Highway Engineering gonefa go bulwa ga sekolo se go tla jaana ka nako e puso e buleditseng letsholo la go tokafatsa mehame wa tiro ya diatla morago ga go lemoga fa o ka nna le seabe se se bonalang mo go goleng ga itsholelo le go thama ditiro. Our future success hinges on the development of skilled human capital. People who are equipped. Katlego ya rona e ikaegile thata ka go tlhabolola dikitso tsa Batswana gore ba nne mo seemong sa go ka dira dilo tse dišwa. And that is you. Lona bana ba letabo le simolla kana re simolla lelo. At the moment we are starting with the diploma course. Gona jaanong re simolola ka dithuto tsa diploma mme re baakanya dithuto tsa certificate tse pedi tse le tsona re leng mo lenaneong la gore di tlhomamisiwe ke lekalana la Botswana Qualifications Authority. Programs for the certificates. Go santse go le gontsi mo go tlhokang go dirwa pele fa sekolo se ka tsena mo seemong sa go oketsa dithuto tse di fiwang baithuti ga mmogo le palo ya baithuti. There is a shortage or dysfunctional computers in our computer lab, and our students have already arrived on Tuesday. Go na le tlhaelo ya dikhomputara tsa baithuti ba rona le maranyana a go tshwantsha dikago tse ba tla di dirisa mo dikhomputara tseo. There's a need for the softwares. There's a need for AutoCAD software, and there's a need for civil designer software. I can confirm to you that we have procured internet. I think it is around 110,000. 110,000. Internet will be connected more in the not short. Ke ka go tlhomamisetsa gore dueletse go gokelwa ga maranyana a internet mo sekolong se mme le dikhomputara di setse di rekilwe re itlamile go rarabolola dikgwetlho tsa lona. So all those problems don't think that in the hell officing hakiri kana ke check out ba tsamaya. Mo baithuting ba se ke tshimologo ya go betla bokamoso. We are excited to be a part of a team that's passionate about building and re kemiseditse go nna le seabe mo mehameng wa kago ya ditsela mono. a role in shaping the future of our roads and transportation systems. Today is more than just a reopening. It is a revival of purpose, a renewal of commitment, and a restoration. Se ke tsosoloso ya nngwe ya dikolo tse di botlhokwa mo ditlhabololong tsa lefatshe leno ka go fa baithuti dikitso tsa go aga ditsela. Our roads, and more importantly, the skilled men and women who construct and maintain them. Mo nakong eno sekolo se se itebagantsa le dithuto tse di amana le ditsela mme boeteledipele jwa sone bo na le keletso ya go atolosa mananeo a sone a thuto go akaretsa le mehama e mengwe ya tsa dipalamo. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Lefatshe leno le le jwa jaaka lefelo le le siameng go ka dirwa ditikeletso tsa go tsenya mo tirisong maitlamo a ditlhabololo a kgaolo ya Aforika a 2063 se se tlhalositswe ke mogolwane wa lekoko la lekgotla la mafatshe a kgaolo ya Aforika kgotsa African Union Commission mme Botho Bayendi jaaka na kopanye le motsamaisi dipuisano tsa palamente re dithapelo ke o rapetse tshokologong eno mme Bayendi o tlhagisitse ha lekgotla la mafatshe a kgaolo ya Aforika le le malala a laotswe go thusa le ga tsheleno le ka madi ha go tlhokega. Monica Siswaela wa bega.
Legato la bobedi la maitamo a dithabololo a kgaolo ya Afrika la 2063 le leletsang go potakela go netefatsa gore mafatshe a diragatsa maitamo ao le setse le simolotswe. E reka go na le dikgwetho di tshwana go thoka go diragatsa maitamo ao ga mafatshe a kgaolo e, le dikgwetho tse di itemogelwang mo itsholelong ya mafatshe, lekoko la lekgotla la mafatshe a kgaolo ya Afrika AU Commission le mono go ta go buisana ka ditsela tsa go thusa lefatshe leno go atega mo maitamong ao. We are saying to our legislators, Agenda 2063 requires funding at AU level, and we commit to use the funds to make member states, like we are saying in Moonshot 1, how do we assist you to move from middle income to higher? We are also looking at a program with the UN structures on leadership. They had done that for transitioning governments such as Ghana, such as Nigeria, and we believe Botswana is a prime ground for looking at that program, as well as for looking at the domestication process. I believe so much that Africa has so much potential, and Africa can achieve the objectives set out in Agenda 2063. And I hope, as Parliament, I hope as Speaker, I will also make my little contribution. E re ka lefatshe leno e le lengwe la neng a itemogela phetogo puso go tlhalositse ha go tlhokega gore mapalamente a rutuntshiwe ka maitamo a dithabololo a kgaolo ya Afrika gore ba tlhaloganye botoka. It's very important, even that when we build capacity on our members of Parliament, they really appreciate when you talk about the Sustainable Development Goals, when you talk about the Africa Agenda 2063, what are we really talking about? And what is their legislative, representative, and oversight role in ensuring that everything that is done is aligned to these important targets. Because we are in a decade of acceleration, we don't have much time to learn from our mistakes. It is an era where we have to get it right the first time, and it is also an era where you are not sure of tomorrow. The experience may be relevant for tomorrow's problem. Tshwetso ya AUC go thusa lefatshe leno go atega mo maitamong a dithabololo a kgaolo ya Afrika ke sebaka sa gore le bate ditharabololo tsa dikgwetho tse le di itemogelang mo itsholelong le mo tšhabeng ya lone. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. wa tshosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele go botlhokwa gore mahama wa ditiro mo lehatsheng leno o nne le boeteledipele jwa popota jo bo nang le tebelopele mme ebile bo ikemiseditse go hetoga le dinako go thusa maitlamo a lefatshe a go itepatepanya le dikgwetlho tsa kwelotlase ya go ntsha maduo mo tirong. Tono wa Pereko le selegae re Pius Mokgware o buile se kwa phuthegong ya malatsi a mabedi ya bana le seabe ya mahama wa tiro e neng e tshwere mono Gaborone Maabane ke letlholeso mo le kae wa pega. Pego ya lekalana la Botswana National Productivity Center ya ngwago o fetileng ya re lefatshe leno le na le kgwetlho ya kwelotlase ya maduo mo ditirong go tswa mo go 2.2% ka ngwaga wa 2023 go nna 0.4% ka ngwaga wa 2024. Bana le seabe mo phuthegong e ba kaile fa seo se ka tswa sa bakiwa ke ditsamaiso tse se siamela mahama o mo go dirang gore babereki ba felelwe ke moko wa go dira tiro le kgwetlho ya boeteledipele jo bo sa fetogeng le dipaka mo ditirong. And let us create that sort of leadership which is very, very critical for that particular environment. If you are going to be a leader of the past, you will never see the future. You will be lost. Re tshwanetse ra nna baeteledipele ba ba pharologano re le boeteledipele jo bo inaakanyang le go fetoga ga dinako o le moeteledipele o ka se ganelele go ditsamaisong tsa bogologolo mo pakeng e ntšha seo se koafatsa maduo mo tirong. Saving gram ya 1966 o re a no saving gram yo kwalwa jana o re no ga ine jalo ga se re ntse re kwala go PO box re is about.com. Phuthego e ne ya bua ka kgokgontsho e teng mo ditirong le dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo le ka fa di ka amang ka teng maiteko a go ntsha maduo mo tirong. We have mental health issues, lots of stress, anxiety, depression,
that if left. Go na le dikgang tse dintsi tsa botsogo jo tlhaloganya mo ditirong mme fa re sa itebaganye le seo re ka fitlhela batho ka bontsi ba sokola. Mohama wa lefatshe leno wa botsogo jwa setšhaba o sentse o sa kgone go itebaganya le dikgang tsa mofuta o. Go tla ka lenaneo la National Health Insurance Scheme go ka thusa to deal with some of these emerging challenges. So for us then, the economics around universal health coverage underpinned by National Health Insurance Scheme make a lot of sense. A lot of people complain about distress in the workplace. That it's Sunday, I wish it was Friday, distress. Bontsi jwa batho ba gateletswe mo maikutong mo ditirong mo e bileng ba sa tlhole ba na le keletso e kalo ya go bereka. Seo se dirwa ke kgokgontsho e teng mo ditirong. Kgokgontsho e senya dilo tse dintsi mo tirong. Career, because that's something that we don't normally talk about. At risk bullying. You think that you will progress because of bullying. After 10 years, you are nowhere. Go kailwe go le maleba gore bana le sabe ba tshwaragane le go tokafatsa go ntshiwa ga madi mo ditirong le go lemoga fa ko tlase ya seo e na le ditlamorago tse di seng monate mo itshulelong ya lefatshe. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. moeteledipele wa lekoko le le etetseng mono Botswana la China Africa Bridge go tswa kwa Zhejiang, China, Professor Ho Xuanzhao a re ba lemogile halahatshe la Botswana le siame thata go ka beeletsa mo go lone. Professor Zhao o buile seo maabane mo phuthegong ya babega dikgang mono Gaborone a tlhalosa fa malatsi a mararo a bantseng ba le mono ba kgonne go etela makalana a puso a dikolo tsa ithuto le ditiro a akaretsa Special Economic Zone Authority SEZA, University ya Botswana, Botswana Investment and Trade Center ga mmogo le ofisi ya boemedi jwa China mono Botswana go sekaseka mehama e ba ka beeletsang mo go yone. O tlhalositse ga ba solegela go boela mo nakong e sa hediseng pelo go bula dikgwebo mo mehameng wa ditirelo tsa madi ga mmogo le madirelo a didiriswa tsa botsogo gareng ga tse dingwe. China Africa Bridge ke lekgotla le le kopanyang kgaolo ya Afrika le lefatshe la China mo go tsa kgwebo. Lekoko leo la bagwebi ba mo mehameng e farologaneng le leditswe mono ke mokgatlho wa Charity Association of Chinese in Botswana. We find Botswana is a very ideal country, and because here is abundant resource and beautiful sun. Re lemogile fa lefatshe la Botswana le siametse kgwebo ka lena le dirisiwa tse dintsi ebile puso le batho ba lone ba le lorato. Re batla go rotloetsa lefatshe la Botswana ka go dira ditlhabololo mo go lone le go tlhamela banana ditiro. Yes. I think more and more Chinese businessmen and investment in Botswana, and more Botswana young person will get job. Many Chinese people, even many some more people in the country. I think most people don't know Botswana. But because I'm staying here, batho ba lefatshe la China le a mangwe ga ba itse thata ka lefatshe la Botswana mme gompieno ke batla go ba bolelela gore ke lefatshe le le siameng thata ebile ke laletsa beng ba dikgwebo go tla go bula madirelo mo go lone. Many fortune company coming here to do it. Moemedi wa lefatshe la Afrika Borwa mono Botswana Taninga Shope Soma o lemogile maiteko a lefatshe la Botswana mo sabeng sa lone mo go leleng ditshwanelo tsa lefatshe la gagabo. O buile seo kwa moletlong o neng o tshwere ka segopotso sa ga mme mmagwe yo neng a lwela ditshwanelo tsa batho bantsho kwa Afrika Borwa, mme Gertrude Shope. Mme Gertrude Shope o tlhokafetse kgwedi ya Motsheganong monongwaga pele ga ka ipelela dingwaga tse di lekgolo go tswe ka nako ya go lwela ditshwanelo go fitlha ka tshimologo ya puso ya batho ka batho o ka iwa fa na lwela ditshwanelo tsa batho bantsho ba lefatshe la Afrika Borwa. Ka nako ya fa le mono Botswana o na amogelwa ke ba lelapa lo rra ke itseng Kwalobatse kwa neng a lemogwa le seabe sa gagwe jaaka e le mongwe wa bagaka ba go lwela ditshwanelo tsa batho bantsho. Molotlo o e ne le nako ya go gopola le go leboga tiro e ntle e e dirilweng ke bagaka ba go lwela ditshwanelo tsa batho bantsho kwa Afrika Borwa. My mother was a freedom fighter. She used to be a teacher a long time ago, before she left South Africa. But then she left South Africa, she left teaching because of the apartheid system and the way in which Bantu education was taught to our people, to black people. So that is when she decided to leave teaching and go into exile. My father was already in exile by then. My dad was in the Rivonia trial, and then when he left, say Botswana is one of the countries
that really stood up for us. As I'm saying, we came into exile. Nelson Mandela also passed through Lobati. Then Mbekis, where many people passed through Botswana. So Botswana really assisted South Africa during the liberation struggle. And that's the one thing that we are really grateful for, and we will never forget the contribution that Botswana made. Botswana never sold us out to, because some countries did. When ANC people would pass through their countries, then they would communicate with the apartheid regime, and the apartheid regime would come and take those people back to South Africa, and sometimes even kill them, But Botswana never did that. Botswana really stayed loyal to the liberation struggle, and not only to South Africans. In Southern Africa, Botswana played a very important role. And I also met the mom, having passed through Botswana, having done all she did in the liberation struggle. Also met her when she was the Women's League president, when she was a chief rep in Zambia. When Nelson Mandela were released, she came. She was the only woman who was in the executive committee and who came with them to Tanzania, to that camp where we were. So I've known them for many years. And not only that, our family has had very deep ties with them, dating back to the 60s, as she has earlier on said. And our relationship has been we are both raised in the liberation struggle. mogolwane wa lekana la ditlamelo tsa botsogo tse di hapegileng re Rex Segadimo wa kgotse lenaneo la mabu ka tirisano ya lone le makalana a ikemetseng a maphata a puso. Segadimo a re seabe se se lekana le se se tlisang mo go tlhabololeng botshelo jwa ngwana le mmagwe mo setšhabeng ke kgatelopele e tona thata. Lenaneo la mabu le abetse bana ba ba belegweng monongwaga dimpho, mme le simolotse thulaganyo eo ka ngwaga wa 2021. Go bona one Sehedi wa pega. Mabu ke lenaneo la setšhaba le le diretsweng masea a tsholwang ngwaga mongwe le mongwe go simolola mo lapeng lengwe le lengwe go tsena ka kgaolo nngwe le nngwe. Lenaneo le le gatelela thata botlhokwa jwa gore motse o godise ngwana. Phetogo maikarabelo magolo a yone ke go supa mowa wa tirisano le tebelopele e kopanetsweng go tlhomamisa motheo o nonofileng wa tlhabololo le bokamoso jwa lefatshe leno. I think about what we are celebrating today, the birth of a new life, the dignity of mothers and strength. Ke akanya ka se re se itumelelang gompieno go tshola ga ngwana, seriti sa bomme le matla a setšhaba se. Mme re gakologelwe mafoko a temana ya Pesalema 127 e re gakolola gore ngwana mongwe le mongwe yo o tshotsweng mo lefatsheng leno ke tshegofatso le maikarabelo a matona. This world is both a blessing and a responsibility, one we must share collectively as a community. When we started Mabu, it was during a very difficult time. People were dying like flies. Fa re simolola lenaneo la Mabu, e ne le nako e bokete thata ka ntlha ya COVID. Re ne re tlhoka sengwe se se tatisang boitumelo mo malapeng. Go tshola ga ngwana ke tiragalo e itumedisang thata mo lapeng lengwe le lengwe. It's an extremely happy occasion in every family. Lenaneo le la kgolela boineelo jwa lone je bo tlhomameng. For the 4 years ka Mabu, the word Mabu ka Setswana ke gonna phuthologo ha re simolola Mabu 4 years back. Mary le ra nna and said, which will be the right name for this project? And the team, sponsors, High Commissioner's Office, we came up with this word, Mabu. Ke ne ka hwa dimpho tse dintsi thata di-pampers tsa ngwana, dijo tsa bana. Ke ne ka itumela fela thata ka gore ha ke motho ke berekang ke a sokola mo botshelong. Ke ne ka tsaya lebaka ke sa itse gore ka di-pampers, ke sa itse gore ka dijo. Moletlo wa ka bo dimpho tsa lenaneo la Mabu o supa kgato e botlhokwa mo leetong le le kopanetsweng. Lenaneo le la Mabu jaaka le tswelela le tshwara ngwaga le ngwaga, maphatla otlhe a amegang a ineetse mo katlegong ya lone go tlhomamisa gore le epa mosele wa pula go sa le gale. Go bona one Sehedi, BTV News, Gaborone. Wa tsara tlhodi beletsa mafatshe a sele
totona lefatshe la Amerika Donald Trump o dirile ditso ka go laletsa tautona wa Russia Vladimir Putin kwa kampeng ya sesole sa lefatshe la Amerika e kwa setlhaketlhakeng sa Alaska. Phuthegokgolo eo e tla tshwarelang kwa lebaleng la difofane la sesole sa lefatshe la Amerika la El Medov Air Force Base e fa tautona Putin sebaka go kopanela phuthego mo mafatsheng a bophirima fa e sale Russia e tlhasela lefatshe la Ukraine ka 2022. Lefatshe leo la Alaska go bolelwa le tlhophilwe ke Putin ka la le ditso tsa mafatshe mabedi jaaka le kile la bo le le mo diatleng tsa Russia pele ga le rekisediwa United States ka 1867. Sebaka jaanong ke sa metshameko Thato Kgosi More o eme sentle. Ke a go leboga o lebile sa mo ka matlametla modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosi More ke gorosa jalo tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme ke di simola ka motshameko wa tennis. Dihan van de Venter wa Africa Borwa le Katarina Brown wa Portugal ba fetetse kwa makgaola kganyeng a kgaisanyo ya World Tennis Tour J30 mo letlhakoreng la basetsana le la basimane ka tatelano eo. De Venter o beditse moeketsi mokete wa Africa Borwa ka disete tse pedi go fa Katarina Brown a padimotse Lara Gettenbein ka disete tse pedi go lefela mo metshamekong e neng e tshamekelwa kwa National Tennis Center mo Gaborone. Tshepo ke himile ka dintlha. De Venter o simolotse motshameko wa gago ka lebelelo kwa godimo a tsaketa pele a 3-2 mokete a se ka tsenya tlhogo a lwa ka gotle go lekalekanya motshameko go dira 3-3 ya re fa mokete a itebetseng teng gone De Venter a phamela seteo ka 6-3. Mokete a tla itumile molomo wa tlase mo seteng ya bobedi a ingapangapela go leka go lekalekanya motshameko a tswelela ka tshameko e ntle e neng ya mothusa go fenya seteo ka 6-4. Mo seteng ya boraro ebile le ya bofela motshameko batshameki bao ba tswelela ka go itana ka noga e utlwa botlhe ba dumela gore ba ka bona phenyo ya re motshameko lebile go motsubong De Venter a dirisa maitemogelo a kwa godimo go gapa seteo ka 6-4 go fenya motshameko ka kakaretso ka 6-3 4-6 6-4 go iponela phatla go makgaola kganyeng. I started really well, I won 10 points in a row, then was a few. Ke simolotse sentle ke no sa dintlha tse some ka tatelang go ne ga diragala makgwere mme ka tswa mo motshamekong ke itumela gore ke ne ka iphuta metlala ka fenya. Game not to try fall into his trap and stuff, yeah. I thought it was a really good match. I had my chances. E ne le motshameko monate jaaka ke ne le sebaka sa go fenya mme ke phopotela yone ke tshameka le ene le getla ka ne a le dikgoka mo dintleng tse di botlhokwa. It's just him being aggressive in the big points, so that's all it took. Mo ska makgaolakganyeng a mangwe e le a bomme Brown a feta ka tsididi a fenya Gettenbein ka 6-4 6-4 go iponela phatla go makgaolakganyeng. Well, Lara is a really good. Lara ke motshameki wa tlhotlha jaaka na ntse di ngalo ke tshamekile sentle mo seteng ya ntlha mme ke ne ka wela kwa tlase mo go ya bobedi fela ke dumela gore ke tshamekile sentle. Well, I played pretty well. Sad actually because yeah, it was. Ke utlwe botlhoko mme ne le motshameko o monate ke ne ka nna le kgobalo mo lotong ke be ke sa kgone go tshameka sentle mme ke dumela gore mogaisane o tshamekile sentle. She played very good, so I'm happy for her and. Mo maduong a mangwe a bomme Lisa Mary Detroit wa Africa Borwa o fentse Phutile Shwele wa Lesotho ka disete tse pedi go lefela go iponela phatla go makgaolakganyeng fa ka ko basimaneng o lutlhe Senti wa Africa Borwa a biditse Israel Doi wa Namibia ka disete tse pedi go lefela. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Fa re le batsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha sa Black Lions Owen Dagama a re lentswa setlhopha sa gagwe se le magorogo mašwa mo lekeng ya FNB Premiership ba eme sentle go tla go gaisana mo pakeng ya bone ya ntlha mo lekeng e kgolwane ya lefatshe leno. Dagama o tlhalositse seo maabane kwa ikatisong ya setlhopha kwa Tlokweng jaaka ba ipaakanyetsa motshameko wa bone wa ntlha wa paka ya 2025-2026 kgatlhanong le SWA Flamingos ka mafelo a beke. Kagiso Molelekwa. Setlhopha sa Black Lions se iphitlhela se phadisana mo lekeng ya FNB Premiership mo pakeng eno morago ga fapana maemo le sa VTM se solo se fologetseng ko lekeng ya kwa tlase ya kgaolo ya kweneng. Mokatisi Dagama a re mo nakong e senganyile setlhopha go tsofala seemo se setlhopha sa gagwe se leng mo go sone. I'm happy with what I've seen so far, but it's obvious. Mo nakong e ke ntseng ke na setlhopha ke kgotsofala se ke se bonang batshameki ba supa fa ba ikemisitse go dira go le gontsi mme seo sa itumedisa. Re tshameka le setlhopha se se mašeta se SWA Flamingos
mme fela ka kakaretso ga jengore le sepe nte fela le gore re tshwanetse go bereka mo dilong di le mmalwa. Suwa, that's a very good team. Mokatisi wa pele wa Orlando Pirates le TS Galaxy kwa Afrika Borwa a re lentso a le mošamekgwele ya dinao ya mono gae maitemogelo a batshameki ba seka ba kgonne go ba kwadisa a tsile go na le seabe se se tona mo leetong la bone. I think the players that have got Premier League experience will obviously help us. But I'm also... Re na le batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ba ba ntseng ba dira sente mo leagueng ya mono, mme seo se di go re thusa hela thata ka gore ba se ba tlhaloganya se ba tshwanetse go se dira, mme seo se go dira tiro na motlhofo. For me to bring a breath of fresh air to Botswana football. We want to bring something new. We want to bring exciting players. We want to bring young players. O tsweletsa ka ya gore mo pakeng ya bone ya ntlha ba ipetsetselo e le setlhopha se sešwa se beeletsang go se fitlhelela. We just want to stay in the Premier League. It's as simple as that. You can't come against... Re setlhopha se sešwa mme re santse re ikaga ke paka ya rona ya ntlha, mme ikeelo a rona ke go aga setlhopha se se popota. Re batla go ntsha batshameki ba tlhotlhwa ba ba tla solegela lefatshe leno mosola. If we can develop players for GU and for Gaborone United, we'll be very happy. Yeah, our team is looking sharp because re simotse pre-season late mare obviously ange ka gore kere ha re fit go tshameka di-game tsa league ya Botswana because re nle different le malanyana team tse leng gore di competitive yana tsa kontra ga Botswana. Na re lwela le re nne mo league season gona na re lwela re nne mo league re lwela top 8 le re ta kgona go tsena mo top 8. Black Lions ba simolola leeto la bone mo leagueng ya FNB Premiership ka go amogela se se feditseng mo maemong a boraro sa SWA Flamingos, mme go tla go tsena mo nakong eno setlhopha seo se kgonne go godisa batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ba akaretsa motshameka pele wa Mamelodi Chiefs Dumisani Kubani, Kevin Bulala go tswa go SWA Flamingos, Mpogosana go tswa go Extension Gunners le moswaradini wa pele wa Jwaneng Galaxy Ryan Brown. Motshameko o tlhopha ka bobedi o simolotse go simolola metso e le 30 go tlogela nako ya borre mo tshokologong kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Kagiso Molele kwa BTV Sport Tlokweng. Fa re tswa mo go tsa kgwele ya dinao re le ba tsa bolotloa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Mpopi Moatlhodi a re lenaneo la bone la monongwaga le tla bo le remeletse mo go tlhomamiseng gore ditlhopha tsa setšhaba tsa borre le bomme di nna le ipaakanyo e mašetla gore di tle di dire sentle mo dikgaisanyong tsa go ipatlela phatlha kwa dikgaisanyong tsa mafatshe. Victoria Dakin. Moatlhodi tlhalosetsa ditlhopha tseo tsa setšhaba tse di tsene mo kampeng mo bekeng eno di tla simolola go phadisana mo dikgaisanong tsa selebogo se se go godimo kgwedi e tlang tse di tla ba thusang go ipaakanyetsa kgaisano ya mmangmang ya go ipatlela phatlha kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe ngwago o tlang. Re na le test series against the Zimbabwe national team for di-team tsa bomme le tsa borre. Test series ya teng re tla ba re di-game tsa teng di le ko Jwaneng. Go tsweng fo ka November re na le 4 Nations Cup ko Singapore e leng gore le one re tshwanetse gore re tsenelele, and then ka December re na le Africa Cup e ko Malawi. Moeteledipele yo o tsweletsa ikuela mo bana le seabe ka go farologana go rotloetsa liki ya lekgotla leo moraga gore tumalano ya bona le khamphani e ntseng e rotloetsa liki eo ya Lucara Botswana e tle bokhutlong monongwaga. Tournament tse re ntseng le tsone mo ngwageng e dipedi re ne ra nna le tournament ya Jwaneng Netball Extravaganza ka March, re be re nna ya le bobedi ka July ya Find the Ball. Ke tsone tse e leng gore di ntse di ba keepile busy ga se la ka re ne re nna le final ya Lucara League last year. Go tswelela ba ipaakanyetsa dikgaisanong tse dikgolwane di tshwana le tsa sejana sa lefatshe, lekgotla la bona le tlhomile bakatisi ba le babedi ba bomme ba maitemogelo a go godimo ba batla bong ba katise ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme le borre. Victoria Dakin, BTV Sport. Me kwa bokhutlong lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le fetotse molao motheo wa lone gore o tsamaelane le makgotla a Botswana National Sports Commission le World Aquatics. Molao motheo o mošwa o tsene mo tirisong ka kgwedi ya Tlhakole monongwaga wa akaretsa ditsamaiso tse dišwa. Tshegofatso Malepa. Dingwe tsa difetogo tse di fetotsweng mo molao motheong o ke sebaka sa komiti ya khuduga ya lekgotla leo e tshwanelang ke go se nna mo ofising. Executive ya rona e ne ntse nna 2 years hela akere
2 years in fact totally ebile pele kana ne ile 1 year akere e be ba change e be ba ira 2 years so re ntse re dira 2 years and 2 years obviously is not enough le our mother bodies but totally especially World Aquatics ba batla 4 years so that was the main thing ne ile gore ne re dira gore from now on ra go dira 4 years se sengwe se se botlhokwa ke gore go na le age limit ya no mo di NEC members ha o le 65 a kgone go nna in the committee below 21 ha kgone go nna mo committee so go na le age limits which then re sena tsone before batho le bone ba tla nna le kemedi gore lentswe la bone le kgone go rediwa World Aquatics e retlama gore re nne le athletes commission le mo BNOC le bo BNSC so re tsentse mo constitution ya rena gore re nna le athletes commission le gore ke ya di athletes tsa rona molao motheo o tlhodimetse gape le mo go tsa kgalemo lenyatso le tsa boikuelo the one last thing se se re se dira ke disciplinary code ya gore yaanong constitution ya re nne le disciplinary code re tlo go tswela le gore yaanong ra idea akere go na le bo appeals board dilo tsene le gore ne dintse di seo pele we are holding public funds akere and in accordance with World Aquatic standards hale le tsotsa madi a batho le sentse le ba bontshe gore kana madi a lona ke ya re batla go dira yana ka one e be ba approve akere so we in terms of our new constitution pele budget ya rona ya approve ke di members ra ba bolela gore budget ke ba ya approve and then for the rest of the year e be re bona gore anong re dira ka re ba re tsira re tla dira diphetogo tseo go solofetse gore di ungwele lekgotla la Botswana Swimming Sport Association go le gontsi re tshwanetse gore ere after 4 years e be re bone a big difference in terms of how the association runs. For instance, even though the new constitution has a disciplinary code, by the end of 4 years, it will be godimo ga mo diphetogo tseo di akaretsa komiti tsa bakatisi le batsamaisi ba motshameko o tsa botegeniki le ditlhabololo tsa botsogo barotloetsi tsa ipapatso le ga mmogo le kemedi ya bomme Tshegofatso Malepa BTV Sport Gaborone tsa nako ya bosupa tsa metshameko e le tsa Botswana Tonight re di ba khutlo gone fa re kopane gape ka nako yo hera bongwe ga ke tla ka tse dingwe tsa metshameko mme pel fa re kgaogana a re ikgata motlhala re lebetseneng di digoga kwa pele puso e ikana go itepatepanya le go emisa batho ba ba utswang motlhaba kwa kgaolong ya Thamagapu Makwane Tatona wa Amerika a solofetse go nnela dipuisanyo le wa Russia Vladimir Putin fa mo go tsa metshameko mokatisi wa Black Lions a tshepisa fa setlhopha sa gagwe se tsile go fa ditlhopha tsa ligi ya FNB Premiership phadisanyo e mashetla wa tshosana kwa bosupa re ba khutleteng fa ba tepolwa pi ba latela ka semo sa bosa Bagaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo se Salmonaka maitsebeng ano maru a bonala mafelo mangwe mo dikgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng ga mo go le kgaolo a kweneng ka tsatsi la matlhatso re setse re gone bo go thibile ka bontlha bongwe mo mafelong otlhe a lefatshe leno mo mosong gone re setse re kutatse go le tsididi ko borwa jwa kgaolo le gare ga mo go le ko bokone botlhaba re setse go gatsa selekanyo sa botshedi jo mo magareng ga bone go ya go go bosupa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re setse re go kutatse go le tsiditsana mo tsamayong ya letsatsi go tla ikutatsa go le mololo ko kgaolong ya kgalagadi ka selekanyo sa 23 go ya go 25 ko gantsi borwa botlhaba kgatleng kwene le gare ga mo go le bokone botlhaba gone re setse re kutatse go le bothitho mo tshokologo ka selekanyo sa 26 go ya go 30 fa kong gape le tšhobe gone re setse re go kutatse go le mogote mo tshokologo re setse ga selekanyo sa mogote o magareng ga 31 go ya go 33 mme re le ba mafelo a beke re soletse re bo go thibile mme tla re mo tsamong ya letsatsi go apoge ko le gare ga mmogo le ko bokone botlhaba dibata tsa maru tla bonala kong gabe borwa botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo a kweneng mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re bo go apogile mo tshokologo re soletse re go kutatse go le bothitho mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse ga selekanyo sa 26 go ya go 28 kong gabe le tšhobe gone re soletse re go kutatse go le mogote mo tshokologo re soletse ga selekanyo sa mogote o magareng ga 31 go ya go 32 bagaetso ne ke le tshwaretse go le kalo a ene boroko
o etso ke go lebogela gore ntse o itisitse le rena Botswana Tonight re a tswelela morago ga go tswalwa sebaka sa ngwaga tse 5 sekolo sa ithutele tiro ya diatla sa Rhodes Training Center mo ga borone se butswe gape sekolo se tswetswe jaana go letla sebaka sa go tlhomamisa gore dithuto tsa sone di tsamaisana le lekala le le sekaseka mananeo wa dithuto a dikolo tsa ithutele tiro la Botswana Qualifications Authority re bile sentse se latela. Human capital development is the heartbeat of our economic transformation strategy. Central to this vision is the recognition that our future